Достар сәлем. Бүгін бізде қонақта татар балаларының, татар ұлыларының, татар эстрадасының мұңлы сандуғашы Ришат аға Фазлы Ахметов өзі. Барыңызға да сәлемдер. Жырға нешегірек келіп өләктің сен? 4 яштан жырлай башладым мен, 4 яштан. Я тарақ тұтып, диванға басып микрофонды енді, мектеплерде, кружокларда да жырлайдырық енді. Андар енді конкурстарда жырлап, өзіміздің республикада бірінші орын алып, Путиннің Кремлевский елкісіне бардым, 2002 жылына президентский елкі деп айтегенде. Анда да гран-при ұттым баруға. Шунан кетті, бірәне шектір енді. Бүгінгі күнге келіп жетті. Һәм давам ете. Аллаға сәйі. Жыршы болмасаң, міне бүгінгі күнде жыршы болмаған болсаң, кім болған болар ең? Әти ғұмыр бойы мәрхүм айтып келді. Айда жырла берме, сеңа техникада эшләсәң дә ярый, сеңа инженер механик булсаң айда әйбәт булады. 9 класстан соң кертмәкче укырга техникумга. Белмим, әти әйткән буенча инженер механик булсам да әйбәт булган булыр. Жырлы эшләп йөрерсең. Мен инде теге эштән курка торган җегет түгел, авылда үскән җегет. 6 яшьтән комбайнда эшләп үскән җегет мин. 10 елдан соң Ришат, 14 елдан соң дип әйтик ярар, сиңа 50 булсын. Ничегрәк күрәсең өзеңнең тормышыңны? Балалары булыр инде Алла белсен. Бабай дип күрәм, бабай. Яш бабай. Кем белгән, Аллаһ Тәгаләнең сөйгән шул була теге. Алдагысын әйтеп булмый. Мин бар яраткан тамашачы, тамашачыга үзебезнең матур җырларыбызны биреп торсак, алга таба саулыгыбыз булса, сәламәтлек булса, дөрес юл белән барсак, эшләсәк, 50дә дә 20шәр, 30шәр, 100шәр концерт куярбыз. Алла белсен.